أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوبي قرصة وليقلا سجنتا كان كيستي برنوت علماء قرصة دائواني في محاضرة شيخوت أداتين قوباواني تؤسني اتهاتا قوبي قرصة وليقلا يا خنين جالتن واني نموديمو ولخيتي فو ربي خيك ونمو نعمة جنتا هانا قيان دندمو دجي سمي غيزتي أكان جالتمو وجيتي غيزتي برخان كايمو يوني في جالتي واني نميمو وسونا ممينين قالي خرق أبري إيمانا نوغوتي صبري نجاري أرجو مان كياندمو ربي نغرغاري إيمانا نوغوتي صبري نجاري قوبي قرصة وليقلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. من استطاع الحج واستقر عزمه وجزمه على أدائه بادر بالتوبة النصوح من كل المعاصي. إن شاء الله هرانتنا ور ربيني حجي برانا إسني لافسي مكان كيسان لا يا ربي براتي ور حجي دي مجدمي ور حجي دي مجدمي ور مكان لا يا ربي براتي كمجا دندت اللي ربي كنف كحاجة مرانو إفي نمو مراتي مرانو إسا نمني مراتي شفتنو إمالا وصون ديم نندرتي توبة قلو تهنغم ربي اتهادي بنو شوفا شبو دران قد آتر akka yoo beeytii rabbii san dhayne warra qeebalamurraa taanu yaa hujjaaju beeytillaahi yaa warra beeytii rabbii hamile osoo imalaan baane imalaa osoo hin baane gama rabbitti tawbaa haa deebinu. yoo miidhaan banii aadam nu biratti jaraatte واجتهدوا في الخروج من مظالم الخلق ميدا بني آدم نبرتي وجرات بني آدم مينه ميدا سن افرا كفلوا كيستي حاجة جبانو بردها إلى أصحابها نما مينه سأني نما الربان توي نيوتاتي إرنو دبرها كدنو نما الدنيا مين يوتاتي الدنيا إسات أخبر بينها دي بفنو في يولك إنما سنو برجرات هنگا دندين وصون دي من اندراتي في الرها كفلو في أكسو ما أمالي أقدن دينن في الراديني قبل كفلة تانور تفتل حيما قاف الجر راجل سيكنا جنني أبوتي ديني الرافون التعيمنو ويجتهدوا في رضا والديه ويجتهدوا جبات أكسما في رضا والديه أنا فبا haadha abbaa jaalachiisuu keessan namni haadha abbaa qabu jajjabaadha akka isaan gammadanii
gammachuu guddoo akka isaan gammachiifne yaanu aanamuu jaalachiisu aanaa ifillee keessattuu yoo ifii fi aanaa isaa hedduun namni waa jiran aanaa fi walitti qabee akkasitti aanaa ifii kanaa awfii namuu haa kadhatee gammachiisu waan danda'eeni kara deemu jira. quba qabaadhaa rabbis naa kadhadhaa anis rabbis nii kadhaa hajjiin nama hajjii deemu kadhaan isaa qeebalamtu haa jedhuuni. akkasitti duuba warra fi kaa namni asit dhiisee deemu warra fiiti waan dandayu warra fiiti haa dhiisee deemu qaallaba isaanii hanga deebi'u baatii takkitti ala turu tana qaallaba maatii fiiti osoo hin deemnen duratti haa toohatee waan kiraa mana isaanii irraa baasu waan ilmaan nyaatanii akka irra laalle haa kanallee godhee namni osoo imalan baane kanatti illee haa jajjabaatu. eegasi namuu hanga danda'e sinqiin karaan deeman tun ta halaalaa tahutti namuu haa yaadda'u. sinqii halaalaa احرص على أن يكون زاده طيب نمو سنكي نساء سنكي حلالا تهرت نمو هايات دو وان حلالا ملي رب العالمين ننكيبل نمره وان حلالا قف نمره كيبلا 60 هاسا وجرا لقيتي تيناكن كان داوة جرت كنتي BN واني شبهان كيس جرو وان نما ميداني نما رافودتني akka ibaada nama rabbi biratti fudhatama qabduuf waan akkasirraa fagaatanii yajtahidu fi tahsiil irrifqa ammas namuu haa jajjabaatu waa hela gaarii barbaadatu keessatti ka khayrii keessatti isaan kajeelchisu ka khayrii irratti isaan gargaaru ammallee ka hamtuu yoo dalagan irraa dhoorgu akkasitti waahil akkanaa barbaadatu haa jajjabaatu kanarratti keessafuu nama kitaaba rabbiitii fi sunna nabi muhammad waan hajjii keessatti taate beeku nama akkanaatini qunnamtii godhuu yaalii haa godhani qunnamtii godhu yaalii haa godhaniiti duuba guyyaan kalaayee rabbi jedhe guyyaan kalaayee ويخرج إلى سفره قيا ديمسي كلاي قيا أسر رابحان جيچو نمو غند جروكا أما كيسو قبن كان رانمو يوبه أدبا ناموسا نمني إمالا ديمو توقو تديمو جرا واني ديماني في الليني بيت ربي زيارو في du'aa'i imalatti yeroo bahu nabi muhammad godhatu jira du'aa'i sannamuu godhate ganama deemnusa yoo rabbi jedhe ganama deemsaa ka asirraa deeman novembarii 2 guyyaa yoomu thulathaa'a yoo rabbi jedhe warri nu minisootaa keessa warri jiruuf isteeta biraa warri walitti qabnu cuftu novembara 2 asirraa namuu salaata zuhrii salaatee gama dirree xayyaaraa sanitti baha du'aa'ii nama imala deemuu namuu godhate yaa rabbii kiyya imalatee natana nuu mari nuu laaffisi jabduu isis nuu laaffisi khayrii imalatee natana keessan nu qunnami
fayyaa qaamatiif ta qalbis nuu kenni faamilii keessaa baane kana faamilii keessaa baane biraa deemnu kanallee gizee itti deebinu gammachuun ka ijji teennalleen irraa gammaddu ka dhagayaan gurraalleen irraa nu gammaddu nu deebisedhee namuu kadhatee baha inshaallahu yoo bahanii bakka dirree xayyaaratti yaabbatu namuu gaye ganama san ba'da zuhriiti yoo rabbi jedhe yeroo xayyaara keessa namuu wal seenu eega namuu baagii ifii borsaa ifii namuu bakka lamatti osoo xayyaaran seenne yoo borsaa lama qabaatan tokko xayyaara jala garaa isaa jala deemaa tokko xayyaaran oliin seennatanii ka xayyaaran oliin seennatu kana namni dhiiraa huccuu isaa ta karatti umraa fi hajjii keessatti hidhatuu heduu shaanxaa harkatti qabatuu qaba shaanxaa harkatti qabatuu qaba meeshaa kaayyoo shaanxaa jala ergatellee shaanxaa xiqqaa kana harkatti qabatuu qaba gariin namaa huccuu cufa shaanxaa guddaa keessa kaa'ee huccuu jiddaa aswaa waliin garree fi karatti harramatuun nama isa tartutu jira bara dabrellee akka akkas hin taane huccuu lamaan keessatti hidhannu warri dhiiraa harkatti qabatuu qabna gizee xayyaara duuba ol seennee xayyaarri ol ka'uuf ta'u namuu du'aa'ii tana qaraatee subhaanalladhii sakhara lanaa haadaa wamaa kunnaa lahu muqriniin du'aa'ii tana jedha faaruun ka rabbii isaa nu yaabbannu kana nuu laaffiseeti qilleensarra kanuun oofe ka rabbi malee wanni qilleensarra tiksu hin jirre kanu isaa kana handhurfannee laaffifatoo hin danda'in faaruun ka rabbii nuu laaffiseeti rabbiin sun qulqullaa'e nulleen gama rabbii keennatti deemina jireenna fi du'allee rabbi makeennatti deebina gara rabbiirraa dhaynu hin qabnu du'aa'ii tana namuu jedhee qaraatee duuba imalatee nasanta itti yaanu tabeeyti sanii fuulduratti itti fufna deemsi itti fufama duuba yoo deemsi fufamee duratti deemamee bakka silaa itti osoo namuu makkaa hin geenne duratti karatti hidhata namuu karatti hidhata yoo karatti hidhatu namni kuni bakka miiqaata jedhantu jira bootoowwanii warra makkaa namni hin tahin cuftu namni alaa dhufu warra makkaa malee namni jiru cufti nama alaa dhufu bakka irraa hidhatu qaba warri makkaa bakkuma fedhe irraa hidhata makkaa keessaa bakkuma jiru mana ofirraa hidhata namni biroo cufti ka alaa dhufu hatta warri madiinaa dhufulleen bakka irraa hidhatu qaba achi bira dabruun qabu bootowwan suni rasuulli bootowwan shan dubbatee bakka irraa hidhatan hunna lahunna bootowwan shanan tun biyya shanan tanaaf taatu ولمن أتى عليهن من غيرهن نما برو كبيا شنان سنرى برساد فلي ميلان ديما كإرى فلي يوكت سنغاي هدتا جل نبي محمد تنافو هدو نمني بيا تنرى دي مغريني ور مدينة بو بريدو درا مدينة ور بو sunzul ulhayfarraa hidhate eega masjida madiinaa ziyaare warri gariini ammoo deemsi ardhatti deemnu kuniif kas dura deemamelleeni karamarraa hidhanna yoo rabbi jedhe inshaallah yoo naannawa bagootowwan irraa hidhatan san geenne bakka juhfaa jedhamtu ta masrii keessaa tahitti qixxee madiinaa dhululhayfaa tahitti ya lamlam biyya yaman keessa jirtu san tahitti naannawa irra dhufneefu warri xayyaara nuufimuuf taa'a bakka miiqaataa san yoo geenne fa'idaa atal miiqaata namuu bakka miiqaataa san yoo gaye
tartiibni namni kun itti hidhatu wal dhaba. Akan gabbaraman Allah maleen jiru khawaan uume hunda fireessanii hiru hojiin tiyya yaamuu ilma namaa hunda gabbartii biraarraa fara rabbii guddaa jiruun addunyaatun barta sobaatii تخيستي وارنتا آخراتي والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بأن والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بأن tartiibni namni kun itti hidhatu wal dhaba bakka sadii adda baha akka rasuulli keenya salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi sahaabdota fi barsiisetti warri tokko warra bakka miiqaataa bakka irraa harramatan sanirra yoo dhufe bakka sanirra yoo dhufe warra umraa fidhatu nama umraa qofaa fidhatu sun tamattu'e jedhaniini nama qanani eejiya hajjii keessatti umraan nama jedhamu sani bakka sanirra yoo dhufe umraa fidhata keessattuu warri wareegan qabne umraa fidhatee Allahumma labbeeka umraa jedha bakka san yoo ga'e umraa fidhadha warra jedhu tokko eegas umraa dalagee irraa bahee guyyaa 8 yoo jiini hajjii bulee guyyaa 8 ga'e makkarraa hidhatee gama minaa Allahumma labbeeka hajjaa jedhee makkarraa gaaf 8 namuu hidhata namni akka kana godhe kuni umraa dulat dalagee irraa bahee guyyaa 8 ka hajjii hidhate kuni wareega dhiiga inni buusut isarra jira yoo warra masjidul haraam keessa qubatun tahin namni alaa dhufe cuftu yoo nama makkaa keessa qubatun tahin dhiiga buusut isarra jira faman tamatta'a bil umrati namni umraan qarani ji'a hajjii keessatti ji'oowwan hajjii kana keessa namni umraa dalagee hajjiif gaaf 8 hidhate cuftinu waan laafe wareegarraa qalut isarra jira wareegarraa guyyaa yoomun nahrii sani guyyaa 10 san ciida salaatan sani wareega qalut isarra jira minatti qalaa yookaan makkatti qalaa yookaan bakka saalaafte minamaaf makkaa keessa takkatti qala yookaan fi qala yookaan ni wakkalata wareeyni gaafas bitamuun namuu doolaara 100 takka ta'asiiti riyaala achii 375 jechuu warri tokko warra akkana hidhatu warri tokko ammoo warra qiiraana godhu bootowwan irraa hidhate kanarra yoo dhufu warri qiiraana godhu jira ka qiiraana godhu kuni inni lachuu waliin hidhata Allahumma labbeeka hajjan wa umraa bakka miiqaata yoo dhufe gariin nama umraa fidhadhe hajjii fidhadhe jedha jedhe yookaan umrumaa fidhate osoo xawaafa umraa keessan seenna hajjillee irratti galchuu dandaya awwala umraa hidhate osoo xawaafan goone yoo karaarratti itti dabalellee ni dandaya duuba namni kun nama mutamatti'e qanani'e jedhamu nama akkanat hajjiif umraa walirratti hidhate kana isallee wareega dhiiga qalut isarra jira namni tokko ammoo nama hajjii qofaaf hidhate ji'uma hajjii keessatti hajjii qofaaf hidhate waa takkallee qaluun irra hin jiru kana waa takka wanni inni qalu hin jiru tartiibni sadii kanatti qoodama akka namni hidhatu irra caaltuun sadii kana keessa
علماء إسلام أكي جنان نما تمتع قولي جنان نما تمتع قولي جتون عمره دورة دلقته دلقا عمره رابه كأيغاس حج سيني قويا سديتي كحج فدته تنات الرجالة جناني رسول لك إنك جري وصوان أما بيكو كان فولدرت ربنا بيسيسي سلا وريغا منا أوفين رفو وريغا أوفين رفو سلا حجي تيجتنا لعمرة تصفة داجنا نبي محمد إن هوي في جوكا كان قدر تنافي يودوب بكا ميقاتا سنرفني بكا ميقاتا dirre itti harramatan tana yoo dhufne bootawwan tana amma namuu dhufee naannawa mararraa namni barrisu ka xayyaaran deemu kunii fi ka naannawa silaa deemuu barruu yoo deemee bakka san dhufe asitti amma faizaa ata almiiqaat fayatajarradu min siyaabihi namuu huccuu fi تبيا أفتي دفين تنا وجو تنا راني كل كلاوا وجو تنا راني كل كلاوا وجو تنا بافتي ويغتسل جتشون دوبا ندي كتقام في كما يغتسل من الجنابة كما جناب دا رادي كتوتام بكتنا يوغي بكسلا إرهار متوتنا يوغي asitti huccuu irraa qulqullaa'ee ta duraan qabu tana qaamas dhiqatee qaama dhiqata akka hadiisa Zayd ibn Saabit keessa jiru rasuulli gizee inni hajji hidhatu isaa huccuu isarraa qullaa ta'uu argee ka dhiqatullee argee jedhe qaamallee silaa warri xayyaara gubbaa jiru waqti masan osoo bakka sanitti hin kalaa'ini yoo itti kalaawuu dhihaate ma dhiqata dhiirtis ni dhiqatti dubartis ni dhiqatti hattaan ta xahaaraa hin qabnellee ni dhiqatti ستين هاسا وجرا لقيتي تيناكن كان داوة جرت كنتي بي ان طهارة قبل الليل dhiqattee tumeseenii eegasii umraa isiiti yookaan hajji isiiti yookaan qiraana waan silaa niyyatte walirratti yoo hidhattellee akkas gootii waan sadeen keessaahi duuba yoo qaama dhiqatanii osoo amma umraan hidhanne xiiba dibata waan urgeessu nama waan qaama namaa urgeessu ni dibata Aisha Rasuula Rabbi ka urgeessu tahe gize inni harramatu san jette harramatuuf isaa deemu in urgeessaa jette yoo hidhatuuf deemu ni urgeesse qaama isaan urgeessaa ammallee yoo inni hiikkatu tawaaf ifaadaa osoo hin goonen duratti illee ni urgeessaa jette ayyoo Aishaan tanaafuu urgeeffatu illee ni jira amma qaama dhiqatee duraan huccuu ofirraa qulqullaa'ee ta'a biyyarraa dhufeen tana qaama dhiqatee qaama fitti waan urgeessullee dibatee eegana marxoo ifii tifii afrii ifii gubbaan dhiirti uffatti jechuu marxoo ifii tifii afrii gubbaan uffatan bakkasan yoo dhufan amma eega waa lamaan kana duratti dalaganii qaama eega dhiqatanii eega urgeeffatanii eegasi أن يحرم الرجل في إزاره ورضائه بيضين نمني ديرا يروح هدات أفدي مكانا مرطو كيستي في هجو أفري قبان أفتن تانا كيستي هداتا إن أفتا يسيتنا أدي تتاتي أفتا مالف جناني رسولي أفتا هجو تيسنر البياض البسوا من ثيابكم البياض أدي وجوت سنرى وفتا فإنها
من خير ثيابكم الرجالت هجوت سنيتي الرجالت هجوت سنيتي الرجالت هجوت سنيتي لو خبر جيسا الرجالت هجوت سنيتي جل نبي محمد الرجالت هجوت سني عادي نمودو بإرت أفته عادي أفته عادي تنكيسة دوبا نمو هدتا عمره فيتي في ورّي تمتوع قدو ججو ورّي ولرتك إيرانا قدو سجف عمره ورّي هجي قفاد هدتو اللين هجي ما في dubartiin ammoo huccuufee uffatti yeroo bakka miiqaata irraa harramattu kana eega qaama dhiqatte huccuu isitti laafi uffatti niqaaba fuulatti hin godhattu malee qoffaazayni shurraaba harkatti godhatan kan harkatti hin godhattu waan biroo tama feete uffatti huccuu biroo adii taatee diimtuu taatee magarroo taatee waan irraa dhoorgame hin jiru eega huccuu uffatanii irraa bahanii yoo waqtiin sun waqtii salaanni waajibaa ga'e taate salaata waajibaa sagadanii salaata waajibaa sagadanii irraa bahanii eega booddee waajiba sagadanii hidhatan jechuu umraa fiiti warri hidhatu umra maaf hidhata warri walirratti hidhatus tartiiba amma sadeen dubbanne san irratti deeman jechuu waajiba salaatanii rasuulli keenna gaafa bahu dhulhayfiyyaa yoo ga'e zuhri salaate achitti eega zuhri salaate irraa bahe hidhate waajiba duuban tahuun bareeddu gizee hidhatuuf deemu kana soon hidhanne namu subhaanallah alhamdulillah allahu akbar jedhee tasbiiha guddisa tasbiiha namuu guddise eegasi namuu fuula qiblatti deebi'ee akkasitti hanga danda'e xayyaaruma keessa bakka jiru akka nama qiblatiif deebisuu deebi'ee eegasi namuu umraa fi qalbii keessatti niyyata warri tartiiba sadeen keessaa niyyaa fi namuu argamsiisee dhiirti eega umraa argamsiise jedhee qalbii keessa niyyatee irraa bahee ammallee sagalee fi ol fuudhee labbeeyka jedhee لبيك بعمرة إيجا جدي سجلي في الفودة لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك تناديرتي سجلي الفودة جتي ستين ها سوجرا دقيتي تيناكن كان داوة جرت كنتي بي بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله
والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا